Kwezi wa Komor kanyonsi pia waume na washe haina mahala ikaunga mjundao roa liondani roa liobonze. Leori jabanu harima suala zima ranza urli hadisi baina ya hatu nda sinani. Hauka wa Komor ngwa jiuzi sao imakati yanu yonsi pia. Harima suala zima. Ngwa jiuzi sao ka ekweli Asmani Azali de rais wapeu mui jumwe marais ikaundo waritawalia harmwensi ya hatu rangundo wakati wa kibeberu hatarjerenge istiklali rije hatabaha ilon lo suala ikaw wa Komor ngwa jiuzi sao. Nam garjo subuti rambe hajiku yauka hakika Asmani Azali de raisi mui wapeu wahanda harmwe marais waritawalia insi ya hatu. Kejakaya ye maraisi ka waritawalia bandi ya yeye kwa jafanya halatu rangundo wakati wa kibeberu rangu mzee wa hatu Said Muhammad Cheki uja Said Ibrahim uja Ahmed Abdallah Abdurrahman marais mararu ikao watawalie Komoro wakati wa kibeberu dainura mbao ndo wakati wa hekolonization ya Mfaransa. Baadi ya yabo Ahmed Abdallah Abdurrahman de yakawa mwiso harima upande wa ho wakati wa he mbeberu yarenga istiklali ya hensi ya hatu ye mwezi 6 ya juye mwahashihui na majana shenda na mengo mfuka renansana. Baadi ya renga istiklali sihu yabo mwongozi aliswali almarhum hafanya mapinduzi harenge yezi irende hayezi ya kinansi ye mwezi 10 ya me mahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na 8 owa Komori watsinzi wa Toma ni madabdala hawindusa ali swalih yardi yarjei harmayezi etoma yaho wa Komori ibadingo madabdala habakia abu mahakumena milia yezi vafanyiha madhambi ya tsomangu madziro riaminiyo dumlao zerogo za wana nyasi bandu wafariki hahulwaya nezembo msiru za hehirimu ya Bob Denar ikao bandu ya hao kartu juoba hanuka ondo wadzishiwa. Zembo msiru zikayabo mahakumena miili warindri sayensi waidhulumu hana mnanziro ndonondo amma harimwa le panzailolo tipia lamma dabdala kajarumia yedini kajabazanfia owataalamu wa hatu do wanazioni kajasankada ye mila ya hatu haukarika na mzee wa hatu almarhum ngwaju jalike enyumbali yone mbebu yaka mufti al-akbar Said Muhammad al-Khaha kajaparo bazi wanfia ni madabdala ya ubadilie dini hahui hutajia yala mahutajio madabdala akawianza shamma dabdala hakanesi ya sayahahe
wala mufti wa hatu hakaya harmwe mbawa ya hedini ya tuparo sankadiwa shaya kanele jila hayo harimwa yensi ija harmwe mila ye mila nde namna hiyo emila hatu madabdala kajai sankada kajai ruaria haujininka nafasi ya jua yafanyezo anzao shenyada ibaki ikaurumishiha enamna ya hemila ya hatu o wanazioni wa dini kwa jabazi wa mfia kwa jahulo hautsaha wadanganye emaraia jumwe dini ne siasa. Baadhi yabo madabdala hajahaulwaya Said Mohamed Johari hatugulwa na Wakomori hajabu wao nafasia wahe machama ya kisiasa ya ujua ya remfia wakati kao harmama dabdala le chama la kisiasa likadzima sha Said Mohamed Johari hajabu waze nafasi dainuramba wa demokrasi multipartisme hatimizi ya manda hende manda ya bili riwono hajafanyiliwa mapinduzi nezembwa za Bob Denar habe haborubwa wajabafanyiha uchaguzi almarhum Muhammad Taki Abdul Karim hachugulwa na Wakomori yake rais wa dawla hajahardi haulwaya takriban mahamili Tajidin Ben Masud mguna mrehemu wajao harengeze mamlaka za uzingara ze dhamana za uraisi wa dawla harmamuda hautsaha ya pange uchaguzi behanti wa raisi mnyumeni Azali Asman nyumjuao pia hakamu wa hele jeshi kajaziwona hadito jema haja hamfanyia mapinduzi ya rengeyezi habaki yabo hata umu haziwizili na radabu mahamfukare ya yezi harumabaya ziro sambi haja chugulwa rais hafanya mahamitsano ikililu haja chugulwa rais hafanya mahamitsano Azali harejeibanu omahaziwizili na kumena radabu Wakomori wadanganyiha wafuye matsu wadiwaza ya mahamfukare ya mwando ya tabu na shida bwana woi yaoneso Wakomori harudi hafanya uchaguzi ufanyishia uchaguzi wa wizi heze amri za ikililu dhaninu ya karaisi ya kahiba uchaguzi unu ya unike Asman Azali na abo ikililu hakana kandida wa hahe ya mbeha makamu rais Muhammad Ali Swali baadia owizi wafanyishia Asal Asmani harejei harmaze mamlaka za urais rijari wono juzi enche yambi zenkudi za tuparo jiri harmwensi ya hatu harma uchaguzi za uchaguzi wa mwezi 14 mwahaziwizili na 24 uchaguzi kao zenkudi zila kazina paro lawo Wakomori wao juu abo rikahanza rimwoneseni ye maraisi kao waritawali ya wonzi ngari aminio ya ukabajirimbi vajiri njema badi raisi mzima abondo bahanu rijauri jibu le sualo Wakomori wajiuzi sao leo ye raisi ye mzima ya rehansi za ncheambi
yare hansi za tarehi nziro ndrondondo ikao kabatsi ulio kabatsi ujo huja ujo paroshinda ya diwazi nandoi Asmani Azali haukangar johone sambabi ya tarehi yae rangundu mne janani hai ya zalihana harmu mji wa mchuje ya somesiwa ne daula hata yaje ya hunde wa mtihani wabaki ya bahiziwa ne daula wambee harmu nchi ya Maroko yende ya some hazi ya jeshi ya jiatimizi ya rejei bonti juu tarehi ya hahenda hii tarehi ya handani ya hahi yifanyiyo wa Komori yawe hansi za beshelea omrejei kimwana jeshi bonti juu wa daraja ya juu le dhambi la mwando yalifanya ndo wakati ya uwe mwananyasi almarhum Apache mumjini Fumbuni yarenga mwanadamu baadi ya hamtowa eroho ya mkazi harumakapo ya gari yazunguse harumu mji wa Mroni o wanadamu pia waonele pinda la mwananyasi ikao ndo mwando harumu tarehi harumu ulemengu mwanadamu ya ulwaya ni sirikali wehensile pinda bedhwa wanadamu wadoona kinyume hata zenti za kikafiri mwanadamu juo vuve zabare ngwadara haina mwanadamu ikao hajuruhulwa habaziwa ze surwa hautsahe maraiya watiwone ze surwa zahe mwanadamu kinyume ya Asmani Azali hafanya kusudi yarengele pinda ya oneso wa Komori katsoi timuwa na lepinda tsalinu iyo ndo halatu ya mwando Asmani Azali yaifanya. Halatu ya bili ndo wakati zembwa msiru za Bob Denar za Dzuba Bontiju hauvinduwa Said Mohamed Johar wambehe burubwa eizo yafanya Henry wakati zembwa msiru hizo za Dzuba hakamuhuwa hele jeshi ila dhimu ya rumie nguzo nzima juma ze nguzo za mwanajeshi haukaze nguzo za mwanajeshi ndazinu ndo uwanie mipaka ya daula ndo uwanie beramu ya daula ndele jimbo la taifa ndo uwanie imaraiya iyo nde unesauka mwanajeshi haamini ze nguzo hizo zo nne nguzistehi abo iyo ngufanyo ila rambao haziyahe nguifanywe namna aladhimu eisha kauladhimu indi no katika uzembwa msiru hizo zidubu harmaensi iladhimu Asmani Azali mhuwa hele jeshi yahime yawanie mipaka ya daula zembwa msiru hizo yazitowe yaziuwe watifanye mapinduzi harumwa raisi ikawe maraiya wa mchugua ya keraisi wa hao shakinyume hafanye kinyume harambiyo hanja haruma kapo ya gari habaliwa hataruma le jumba la kibalozi la Kifaransa iho Moroni hende habanda ya iho haransi baadhi ya wanaanya wahimi wakauana nezembwa msiru za Bob Denar na yeye hahifadhu ye roho ya hai baadhi ya hawananya ngwaona majaraha juma zembwa na hizo yeye havukisha lekomi abo ngeiwonesao kaila zila nguzo za kijeshi ya ladhimu ya zistehi ya mwando iyo ndo muhimu ndo uwanie mipaka ya daula kajaistehi kajaifanya abunge unisau kayeti mwana jeshi wala uwe timuri kaunge muhutajifu wa uwania yenti shangu jiwani
haja hafanya dhambi la raru zero wajao. Do wakati almarhum Muhammad Taki ya fariki, Tajuddin Ben Masud mhuwa heshikao shitujao sharia shantipia nda inuramba au cour constitutionnel yarenga ze mamlaka za uraisi hamuda haujapange uchaguzi wa nyumeni vavote wa rais. Asumani Azali kajaziwa na haditozema hafanya mapinduzi madziro ikau ye hansi jaraha nziro ye hansi ncheambi jumo wa Komor minhum ndoa na wangazija noa na wanzuani ikaundo ya tsongeza riliona ne mihima midziro rangundo wakati huo omahashiwi na majana shenda na mengo shenda na shenda hata rjeri hundabaha haukati ya nkodo baina ya hemwa na mgazija na hemwa na mzuani hautsaha ya renge yezi ukaya kabati amani bonti juyu abo ngebidio warenge yezi hauhifadhi ya marainya kinyume hakautsaha nge yezi ili yajimilikishe yajue yafanye izo yakahanza afanye jeni namne kaungu zifanyo hata rikondaba habaki abu mahamfukare ya kamidi hatoma haziwizili na ndadaru uwakomori pia ngwaona lefahamu hilo ngweshelea ule beshelea usiku yakapulilie yezinu zehoriho yarewa yanyamiza sheitwamonti hala majaraha madziro yaye hanti harmwenti mahamfukare ya tabu ya wizi ya udhulumifu yaifanya harmwenti ya hatu hauka ya mahamfukare ikaundo ya kayabo owizi waheze passport zinu hazifanya hawinji rahane zezi zabira zonti pia ikausikariji mbaba hanu ikaundo za uziwa enga eze malizo zireje indaba zicho reje ibo wa eju kabana mba ushahidi toka uyonsi badia omuhazi wizili na ndadaru yapulilie yezi vatina hwanza shahe mikataba yafanyiwa fomboni omuhazi wizili na kumeno mweja au muhazi wizili no mweja hakaya ahaku yapulilie yezi vatina ubenza nabu harumwe mahamfukare abandu bahanu yaja yatunga ya patsale bi laho kutuzi baina hatu no wananyasi wanzuani tabu zinji za ukutuzi za majaraha za tarehi nziro za ndisa harumwe mahamfukare ya Asumani Azali waine mwinyi ujana ukutuzi bonti juu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hajarenge yezi harumwe mahamitsanu ikililu haja ijo mahaziwili zili na kumena ndadaru jena mnekao timwambiani uwakomori wafue matsu wadiwaza ema hamfukare ya tabu ya nche ya nziro Asumani Azali ya rehantiza harudi hafanya wizi wa uchaguzi ikawo wizi uo ufanyiwa akamkizi mbeli waho wizi uo ne raisi yakayabo ikililu dhaninu yakaya na kandida wahi ya mbeha shabala ya kandida wahi wa kweli ndo ya Asumani Azali ya hibeze voti yanika Asumani Azali ye baadia Asumani Azali yarudi ya rejei harmoyezi riwonu makafa menshi ya tuparo jiri harmwensi ya hatu alama zinji zawi na abwe mahamfukare ya mwaduila nga mrejei yabu wainde mwinyi hujane mapesa ya ndrabo nda inurambo fobie vonsi juu
ndo harmwezi ya mwando ya Asmani Azali. Bahibadi ya bilinu riwono ze banki za daula zitilo mndo karjaparo jua banki ndaru mndo ula utilwaje endo be mwinyutia riwono ye trésor publiki itilo mndo sikariji mndo lo tilwaje endo be yautia zibazi wamfia emana zabazi wamfia hindi ndabo yake mwinyutio mndo harmaze banki hizo za daula ne trésor ndo ya Asmani Azali hauzi hazembi kao ndo yarenda yazizime hatui zitijo paroonea bahate biro yawo i procureur o wakatuwe ya kabu Mohamed Abdu ye biro yevunziwa rambi wakabarengwa kilo nsanu za dhahabu na fedha itonchashi yezi ya bilinu riwono omuhaziwizili na 18 hajabadile sharia hafanya sharia shahahe shahumruhusu yakayemwa siho inani yajuwe dofanye zwanzao batinoka ngabo mru hambo tijao na kabli ya yayabo bo yarenge yezi riwono zi alama ezi alama za handani ya fanyenri hajala lusa shekao shishughuli hanao no rankwa zito harmo wizi wa heze mali za daula no mnyanganyo inurambao commission anticorruption hailalusa harudi hajahala lusa shinikawe huu shishughuli hanao ne miva ya kisharia ya utuja eza ladhimu ne zatu ladhimu inurambao cour constitutionnel haiwusu iyo ngaiwonesawo ukweli yauka yeye haka hanza je hensimu masiho inani ya juedo juo ufanyezo ya nzao batino kangu tundwa haukizi kawa hizo dezaladhimu zimtunde kwezi no hazilalua roho zinji ziroha harmwenzi rangundo mulo ya wafiswali mutwi Ahmad Agazo Salim Nasoro bapale wabadingo ya dunia amri ya Asmani Azali wanadamu mengo miraru na wane wabadingo ya dunia amri ya Asmani Azali ratu paro juwa ka wanadamu wanu ye wanu wa ulwa yaje ye ya wawando hata rajari honde leo izo nga ziwane sawo ya alama nziro ya he mwanadamu oi ukawoi mwanadamu wa peu abungari aminio kajumwema raisi waritawalia woindo raisi wa peu muhi wa handa haramensi ya hatu rijari wono ze mali za daula rangudu wakati wa hema bwade rangu covid no pepo wahara mali za daula daula asaidilwa na miziro ya mali ikaurika ulibisiwa harmo wade wa he covid ze mali hizo karjaparo fanyiliwa inu yambao bila shaye nti tujuru ngio harma malene maziro yeyezi ngio nkode ni nzima ndaye no wana ne mrumshi ne mwana mshi kabatu joweza leji hajamu haziwizili na 19 hardi hajafanya wizi wa uchaguzi emihima da ilawiyo wokaba na mabadilio wokaba na mwedosoni yende ulo mhu wahe daula yende ulo mhu wahe shekawe husha he mahakama yende ulo dhamana wahe hifadhi ya he maranya wa Komori izo pia ngizo nkode ni hae ngwe honsi uwe ya manzao uwajumwa baka fanya jao nda wanura mbao nguchunguwa mamarionette
haluha ya kijeni yawanikeze do amana hizo na mnabi yejibu wa Komori ze swifa hizo zonti pia endo bera isi mzima rangundo wakati wa kikolo ya renda ze swifa hizo ekati ya Asumani Azali haukari mwanesa ni vanu ya ukawendo raisi wa mando ya jayaba dile dini ye tafsiriyo namne kaundo ya unao masulaha ili ya hunde mahutajiyo ya hai wendo raisi wa mando ya jayabaza ya maulama wa hatu ya wabaza mfia hauwa hula ya wabazi ze hanywa vatike mzima ujojuwa udafia dini ekati ndena mnajo kahanza rangu mufti al-akbar hujohonra sheka ushahai wanti pia wajihunda o prison hosoni mwa Asumani Azali hauka hawabaza ze mfia hawabaza ze hanywa nguwarisizo vau ngwakubaliyo hautsahiba hasha ya hawehe ngwakubaliyo haina aya Asumani Azali ya johi tafsiri hamba jau wambeka kweli wendo raisi wa mando ya jaya sankada ya mila ya hatu ya itsafada ya isisabonsi ni maraisi wa wonti pia wandi hawatawala bonti juu Mwenyezi Mungu bandu ya hao wafariki Mwenyezi Mungu ngujo warehemu owaliyo harimwa suihan nziro hama Hamid Abdallah Muhammad Sambi Mwenyezi Mungu ya wavukishe he haraka kabati raisi yafanya zenongo hizo karijamba kwa jafanya madhambi maziro wafanya shakabati ya menye sharafa shahiyonsi kabati ya sisantini yembuwa ya henti ya hatu rangunde dini rangunde mila ekati ya Asumani Azali iyo nemane kaule uo ngasi wajibu rimwambieni ya ukakweli ye raisi wa peu mui ya ritawalia harmwensi ya hatu rangu wakati wakibeberu atarjir honde leo kabati ya tende ya Asumani Azali hokawo ye tarehi ngiyo nziro hosoni mwa wa Komoro wainde mwanadamu ikawu yeka jinjema ya rendwa wainde mwanadamu ikawu yeka juzi ngaramiyadi wainde mwanadamu ikawu yeka na irumbi shande sheto shahai wainde mwanadamu wanzu ya jirende mfaume harmansi ikawu yoti ya kifaume kwezi bwa Komoro na muone uwana wafarikio juzi mmono Aimani mmono Muslimu mmono Fahadi mmono Faina mmono Aisha wao wana watiti wanashiwa ili wajuruhulwa hatabia za kinrushe watutimie maha wardi wa ulwaya wokabana mba alame tsoka uyonzi mmono Fahadi haulwaya haruma hinri ndo wenda ya shangirie ya kipu ya daula ya ukaucheza mburu hauwatinia bashasha bahihare mwabali wetwa juu haba dingo ya dunia mmono juzi Muslim izo ya rendwa mmono Aimani ya tondolwa rangundele behewa la gendarmeri yardia violewa ya tilo haruma sak poubelle ya behewa vuvuni kwezi na mkena beshele ya jema mwesheleza hunde mwana nyasiba pale yafanyiwa Aimani ya tondolwa jagonzi ya tilo harumasaki
yenda sisi wa dindini vazima nzonguo kamjeshia wala mufti wa hatu wala maulamau wa hatu mzima ya heya yana la shetani amba kazi nkazifanyiwa mwanadamu ye ulwaya mwanadamu islamu ye uladhimu ya dunziwa zenzia za mwanadamu islamu ya hafa ndo hosiwa ya tolwe na jisi ya bambwa yende ya swaliziwa yende ya dzikwa kabati ya zamba wanti pia wabezeze hanywa mwono zafanyiwa jaza uone ya mnika wa uhunu pia yaliyo banu yafanywa wizi ya mwihanti ya shinu rangu domo haziwizili na 10 ezenyi chaguzi za dunga abo rangu za mawakala rangu za sharia jaza pia hahibiyo wa Komori hamnikazo noke jakosa ike kamnika kamlibi de ya peu enamna ya mjuruhu ya mrohitwa wanama wa Komori ye Komori ilembelea ye Komori nge tabi hao ye Komori ngiyo haruma udziro ye Komori ngiyo ndishe kaitsina mbaba na abo ngabo mndu ujini kole dzina kaye mbaba na mbaba ne ulelo de uhara zombi kinyume ola hambo mbaba ulo yabo yende usome sozembi na mnambio siku dzima vafamnyiwa mahakama ya hema jumba ya mali ya visiwa au wa wanadamu kaundo ulwaya emba utundi yafanyiha ya parihana mjamwono le kumbi la juzi ya kaza Ahmed Abdullah Muhammad Sambi na Mhada Ali Swali na Ministre Sidi ya wafunga dahari vatinodi waza sheitendo edziro shahe gouverneur wa heshesi wa Shanzuani Dr. Abdul Salami yenda ajusi wa bweri juu ya mtapirizo wakatika uo havotewa ne marainya kwesi ladima rudoreje ye tarihi inu hokabanu ngabo wandu wamba ukangariyenga wasuma na zali mwili kartumyenga mwili ngariyenga utwabia na mwendo izo nizo riyengao iyo nemane kauleo ika wajibu rijeri jibu le suala linu ili hauone so wa Komori ya ukaharimwe maraisi wa peu waritawalie nti ya hatu bahewa handa yo porosma na zali au mru ya jiabe kinyume izo na hamba banu kaze nungu izo pia kasjabira harimwe mahakume na 8 asuma na zali ya lone yes au mru ajaro nese ya mahakume na 8 asuma na zali ya lona yes o mwendeleo soni wa hiyonsi rauhundra ekati mabaya marufu aibu neziri hunda au harumazezi za sumana za lizombili kwezi wanama Komori na mlamuhe dingohi baye ntike no joyeshe na mna inu ngamonawe barnamaj ikaundo ya ipangao ya utsaha ya rengensi inu yafanye kifaume maudu nguroho shaye hensize mwana wailukuma nurul fatihu maudu nurul fatihu ya je hensize mwana ende namna inu hatandi yensi kaitsu yenshi timbendro hula timwenje tihazi ti unono ti msomo yensi ngejo hendaje na izonde zenguzo zibali yawo ti msomo hazi unono maji mwenje zenungo izo pia kaziti enga manzao yensi yendeje nae pia hati ya lakile
haurengeze mali za daula yajitajirise daine arhamu yahe watu sisi ribaki watu na wahahe enga ribakio watu na hatadi iyo nemane kao leo ngamhezole jinambie wo umma wa Kikomori ya ukana mlamuhedi ngohi Basman Yazali inutinyora njema ya henti ya hatu kinyume nguri rendo nai nguri dhulumu shashe koza idziro riloni sholeo ndabori wana uwana zijana ikaule ungo amba uwa somo ngo amba ungo wana akli leo kweli wanyama ngo abalau mkoba wa Asman Azali ngo abalia unuru al-Fatih wa mkoba yombo kainde yezi njema kabati jainu leo miusikitiha kati wonu wanama wanazijana lebe ya la benisa wanu wadafiyo yezi ya pewinu yezi rwao hitwa yezi ihibao ze mali za daula yezi kadamizao wanafasia wa haina raia ele umru jabenisa no wanazijana wananya eban lewo yezi ya kweli mwidafiyo de yezi towa udamu de yezi ibawe shahatu de yezi iribawe mfia ritijuwera kana ulohuria wa ujuwari jitamke ye nsinge joka hunda ndobi yesikinie ko nyine majo sikinia nyine majo wana ne yezi ya pewinu nyinde tomaya ya jokano wa Komori nyoti pia gamtsangao mtsango utsumshashi harmwe yezi ya Asman Azali maudu ye tarihi ya hanyunga mjoka hamba mwani ya ndashi mdafi ndashi kinyume nga msaidi yao yentia hatu ye basulwa haudziro vatsina mbatwa manya itoka uyonsi leunga mhakikisho kado yasa tena na bekabati raisi wa peu yatawalie ntia hatu wa Asman Azali homwendo neze tabia ya rumi yao yensi na mwone opeu yentia hatu si Karina inurambao statu ya Premier Dame jamtizindo wa jiwa toni bahi yentia hatu kartine statu hiyo ne statu yonge rumilo ao bibi ambari daruweshi nge Premier Dame ngunikiwa za privilege pia za Premier Dame nguhundo bidje ya Premier Dame ze depansi ya fanya nguzifanyo depansi za Premier Dame zendao harima ze depansi za daula rangu misafara rangu ndo mlalo harima ze hoteli ndo unono wa hahe gari la sirkali mafura ya sirkali maaja wa security wa sirkali pia telefoni ya sirkali zenafasi pia hani kiwazo na abu sikarina estatu hiyo enguzi hunroje eisha mruhusu ya hunrendi na baje mruwa sharia banu ya nambiye ka harmu estatu ya hatu ngasina estatu ya Premier Dame kartina kwezi emma na bibi ambari daruweshi ya hunrawo nafasi ya wohinri ya beneficieo o nafasi ya wohinri uo dhulumifu yentia hatu ufanyi wao kabati mzima danyibu wanazijana uono omzo mzire kaundo ntia hatu warihwa ni Asman Azali ne mrumshe no wana magama maziro wayatimbia yensi namne kau haina mzima dasi katu aminu kwe magamanu karjo paro shinda ria jazi mwono kaba yulo mfaume de mwana Nuru al-Fatih
Yerimu mhonobola tabuju kabatu subutali zilafusi. Owa baya hahe. Bana belu. Msedie. Wanti pia ngwenda usijidani hosoni manurul fatihu. Hauke sarende ha. Harende le petit prince. L'héritier. Ne joka urithi. E kambaba hapulilia ne joka urithi ya rengeyezi. Nga mwanawe namne kau ye warongoza. Namne kau ngufanyo. Hesa harengeze nafasi. Za ujua. Ya treto wanadamu wanu wanti pia. Ya treto wa Komore namna anzao. Ya ambe izo yanzao. Ya rende izo yanzao. Batsina mba ulelezi. Ya utofikiru kabanu. Yentinu ngiyo na baba. Ngiyo na zaze. Ya wastei. Shezo pia. Hatrasewa yenzia. Ni mbaba ahi Asuma Nazali. Ingekwezi. Wakomori watukufu. Kejakaya. Yoti haki. Ya hudoishe lezize tarehi Asuma Nazali. Ile Wakomori wadojua. Ukawindo raisi wa peu. Wahanda harmenti ya hatu. Karjaparo hunda raisi joi. Haukema hamina 18 ya ezi ya hai. Nabaje mzima ya rambie. Mbabi njema ya ifanya. Ba mwanadamu wa peu. Yetu fanya mbi hafanya njema. Badi woi. Woi. Yenzi ya ahe mbinruvu. Ye kaji njema zofana na nrini. Ye kaji njema zofanya na nrini. Yode mana tuparo jua fanya njema. Hosoni mwa Komori. Shahare hansi za nsaha ya nziro. Hare hansi za beshele ya nziro. Tarehi nziro. Ikao haina ujohuja. Ngujojua. Ye Asumani azalindo. Ye hare nendo mwindini harmaensi. Kwezi bwa Komori. Nchurenga wakati mwinchi. Tika hanza ni mwoneseni. Haipindi shamando. Ni mwoneseni wa kweli. Yo kawindo raisi wa peu. Ya tawaliensi ya hatu. Asuma Nazali. Harme tarehi yon tipio. Mwono. Kabatimba unafasia. Tirainya. Timtangazaji. Pia habeza wandwe miyomo. Sha. Kauluzima na doshelea. Ukaemfale utino mfamaudu. Leongo tseho Asuma Nazali. Zetabu zione sa Wakomori. Wakomori ngwa lilao. Na maudu wende jolila. Ndawene arham. Wakomori ndo wajubtseha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.